Kani kini Akashvani Shillong ke khubor ban puli di kesan li jana kimat bakong san jong ke khubor. Poi ke Presiden Draupadi Murmu ha Auckland, New Zealand ha ke jingli jungok ke RC ke jong kaya ke Auckland. Sim ke sarkar India ya bunjat ki sinjam ban rat ding khongi ke jingduk jing kedu bat ban penio i WPW ni kinong song kari ke jing mentoy jong ke information technology. Kular Menteri Korbari Amit Shah yu MP ke Shillong uba Riki Eje Sengkon ban pentri kamdo ofisar sipai behek kedan ban ajing yada yu put India Bangladesh Meghalaya. Bat penbenapat ba u Commissioner ke Transport ban pentri kamdo sen ya ke Pollution Under Control Certificate ya baru ki kali. Ki khubor ki bapnia. Ka Presiden kari India ke Draupadi Murmu kelalit poi ha Auckland ha kari New Zealand nen ke sengi ha ke jinglit jungok ke RC ke jongkai ke tiga jela lemba ke jong khotso bha jong ka Governor General D Cindy Cairo ha ke jinglit jungok jong ka Presiden Murmu ya ke jela ha kari New Zealand kan yo bani kren halor ki babun tli ki mat bapher ha ki RC ki bakan sa ke tigari kan yu ru ban shong jing lang bat ka Governor General D Cindy Cairo bat ru bat u Prime Minister ka New Zealand u Christopher Luxon halor kimat ki bede hapdeng kari India bat New Zealand ka Presiden Murmu kan ajing kren ru ha jing lang ba International Education Conference ka ban long ha Wellington ha ka ba kari India kan long kesembut kongsan ka sarkar India kala ong ba kala sim ye ki babun jat ki sen jam na ka bentaban rat ding khong ye ki jingduk jing kerdu ha ke jubab ke baleng ba ke jeng tho a lok sabha u menteri khana ke statistics and program u rao Inderjit Singh u laong ba kat kum ka kaipot jong ka niti ayok kum ba ar pusan klormut ki pat ba kilalat na ke jeng duk jeng kedu ha kini ki sipu snam ki balala kata na do arjar arpulai ngan ong beng ketu kata na do arjar khatlai khatsau hadu usnam arjar arpulai ka kaipot lum jing tip halor ke jing duk na ki babun ki benta ya ka bala tip ka multi dimensional poverty index ka bala pen kre da kaniti ayok ka lum jing khen ya ka jing duk da ka bakmi ha ki benta ki bakentup ha ka ka khya ka puli puthi bat ka kedan ki brio ha ka kom em bat ka jing em jong ki ka baman la ka sngi ka sarkar India ka dan jing tmu ban ra ya ka karkhana information technology ne IT sya ka tier 2 bat tier 3 da ka babenta ye kinong ba akari ha kite kithup khnang ban penti kana ba man iwe ni kinong song jokari kiyo mentoy na ka jing trekam ka IT haba ajubab ye ka jingkli ha ka kanta bu jingkli hador ba lok sabha u menteri khana katnat electronics and IT Ujiten Prasada uloong ba ka sarkar India kala thau yan represently ki Software Technology Park of India STPI Center bat nakini san punyutli ki ha ka thup jong kinong ba tier 2 bat tier 3 Utay menteri uloong ba ka sarkar kan sim susu ikisin jam ban penroi ki lat penyeso ha ki thanong kondong jong kari bat ru ban thau ye ki IT hub u prasada uloong ba lala ban penmi san pusau lak teli ki kam ki jam ha kaliang ke information technology bat nakini ki san pusau lak teli lai penyo na ka sispa na ki lamang kerpang na ka bentaki kenthai u Director General Jogatnat Sipai Yada Khaput BSF Jogari India u Daljit Singh Chowdhury nim kesingi ula penlong ke jing jurip halor ki rukom trekam ha ke jing pahra bat jing yada yu put usam kari hasilenter uput India Bangladesh ba praspa 1 kilometer ha Tripura habale jingo ye ketika jela na ke bentai sisngi ban jurip iki jinglang jingman ban yada yu put usam jogari ha pedeng ke jingkul mar ke bala jam entah Bangladesh utai wuhe do ki BSF ula peniat ye jingyalang bat ki he officer jong katnat sipai BSF ha ka frontier headquarter ha Salbagan ha kanong ba Agartala u Chowdhury ula ajing ero ek jing 3 minute ka baklam song that jing sipai ha ka bayadai uput na ka jing wanrung bian jing ki bri ki benabari bat ru ha ka batek lakam ki kam sneu ha ki jaka khapun ki sipai BSF da ka jing trelang bagi pulip ke Tripura kila yo kemno ya khat wengut kinong Bangladesh ki belarung bian sapori India ha kami si ba ar bat si balang bat ki BSF kila yo kurup ru ya ki mar bian ki besong dor new pu ar lak tengka ki bakentup ru ya sipo jartli ki kuli dawai yaba ki besong dor san po lak tengka kani ka kubor ka wan sapina ka Akashvani Shillong
Menteri Korbari ke Sarkar India Amit Shah ula kular bat penti kenayu MP ke Lok Sabha ni Shillong uba Riki AJ Sengkon ba unbu da ofisar sipai ubah ke kerdan ke bahalor ba kemi bat pet ngor perking bha ya ke kaput India Bangladesh ke baha pa Meghalaya hadien ka huri-hura ha ke sensar kadar ke bajam tah Bangladesh ke balong kari ke badan markhap ba ke jela Meghalaya ha ke je kendu bat ke je kren ba para marwei bat Menteri Korbari Amit Shah uba sengkon lekerpat yu bon kangdam no yu put uba jerong hapdeng kari India bat Bangladesh uba ye tengku bat ke jela Meghalaya nakadaw babun kibriyo nakate kari ke badan hapdeng ke jungkul mar gila banwan rung bean sapo ke jela hadin ki jingjai snam ki bajur ki bajam entah hakate kari Ginong song ki basa akathan kaput baka Bangladesh kelapan pau ba kidang don hapdeng ke jing sengan kum bakalong menta wat lada ka don ke jing bom song suk ha Bangladesh namar ke jing snam bat penrum kan ram hakasan perthai kelapan pau ye kani hu MLA jong ke BJP uba sanbor sulai ubala le jungo ye ki jaka kaput nin ke sngi ha ka ba ule kendu iki he sipai BSF bat ikinong song ka perdiwa uba sanbor lalit ngkong ban pet ya ka kat khayi hadauki ha ka ba ulalap ba ka surok ba ka kherdap bandrung sa Bangladesh lakhang swasipor la senran lang ye uba sanbor da ki he sipai BSF ha ka por balet sekini ki jaka kaput ha perdiwa ulai kendu ikinong song bat nong elam snong ki balapen pau ye ka jing kemen namar ka jing wan uba sanbor ka balong ka jing sengan khamtam namar ba ula kren ru ik sipai BSF ki balong kinong da ki ba khmat ye ki jaka kaput Urang ba senong ke perdiwa uba ambrus kongla bat kilong kemi hagani ke senong ru kilapan pau ba kamdan kanu nu jing song sir haduk menta namar ki sipai BSF ru ki dan bat kilong ki nong yada harengkat ke jing trelang bat ki bor senong bat ki VDP ki baladon pa ban pet ngor lang ye ke jing long jing man Commissioner jong transport jong ke jela Meghalaya pentip bat ba katna transport jong Sarkar Meghalaya kan pentri kam no sen ya ke online common format jong ka pollution under control certificate PUCC nak benta baro ki kali labat ha ki try kali bakila ban yo jing tip halor ki kendon penmi ya kali aja klia kata ki emission norm ha ki registration certificate RC jong ki kot kali ki jong ki bat lada kim dan ni ki jing tip kila ban le wat marmar ya ki jing tip ki badang sen halor ki emission norm nak office jong district transport officer Katnat ki kam thanjan jok Meghalaya nin ke segi balang kala penlong ke jing rakhe ke National Handloom Day arjar arpusau ha ususu tham auditorium. Menteri katnat uba polungdo ulalong kongsan bat ka Dr. Anna Louis McManel ke balong ke international textile expert nakari Scotland kelalong ke special guest ni ka nong sakhot sobha bakerpang ha ke jing rakhe ha ke jing dan kat lang principal secretary uba FR Kharkongor ka deputy commissioner jong East Khasi district ikong RM Kurba bat ikong Patricia Mukhim lembat kibi haba ajin keren ha ke jing rakhe uba polungdo ula keren halo ke jing don kam jong ke jing simlang ye ke jing kit kli na baro ki be de benta ban keti ke sap ke bakerpang bala ada ublei ye kinong thanjan ke jela bat ula pen paru ye ke jing so kemen ba kinong thanjan ki ba ha ka pateng benrio ke balai kini ru kile dan rengkat ha ke lempung ha ke ba pol pen sloreki ban yai beteng ye ke kam kat kum la ke tenrai bala ai pateng de kilong suwa Kat tu kani ke kubor kelakut ke Belawan Sepi na ke Akashvani Shillong.